Ekharudang alo senete nkawreha Yesu Jerusalem lo suku lo anyartai adeparet. Nal khari Yesu nkarung tomon khanyare toloto kesi lo suku kona palem. Ania dauno singurua ezuku apatu tobongo sinawi na khaneni abu Edia Yesu kidong. Nabo pe yenete ngutungalu keng nakrongna. Na aloso kesi akholongitingi na dang etamito kesi atamari kori erugitoka nkaloto luche. Sodi toloma kesi akisaka ngezi kidingi ni yenete khangi palon. Apatu nyanyut ngezi kaneni tobongosi Jerusalem akisaka ngezi. Akholongitina ngauni apatutoria mtungezi alotoma akayi akuj. Iboyete khangi Yahudi luara khasinketa tamak. Epupi na iroro sikesi nabo kengitanari nakro. Utalasi danglu eirarete ngakro keng egerilo atachana kene angezi kesi ngakro aoso. Ani ngolikinete nkawre hake ngesi katalasi noi ngakro nguna. Tolimoki itoke ngesi tama ikako kunyeku subeyo suwa khona kelolonya yonka apokoni noi kisakiyo. Tatcha kesi tama nyokisa ketesi ayon yene tesi atamari ejeginteon ayina wika apaka na khani yena kesi ngakrona alimokini tingesi kesi abu Yesu to bongosi ka kesi kiboykinoska kesi epupi ngakroket na khaneni abu itioke to ting ngakrongu na dang alota ukeng krichak. Abu Yesu topolo na botos itala kharete kujukang tunga